Jančo, chod sa učiť klavír. A mňa nebaví klavír. To je tvoj problém, chod sa učiť. To čo tu Jančo pozeral? Home design. Ježiš, že to ani nehráš, to čo robíš? Dobre, Jančo, ty hraj, ja idem sa Teraz idem si zahrať nejaké hry. Use it to store out-of-season bedding and hang larger. Takú pesničku som ma neučil. Jančo, takú pesničku som ťa... Prosím, ty čo robíš? Čo robíš? Ja hrajem. Ja som ostal na 42. sekunde, ty... 58? Fold the mattress and store. Nemôžem sa tu len tak nechať zaneprázdniť. Máš záracha na týždeň, teraz budeš prehodnú tu na touch robiť. A bude čo, len toto si zoberiem. Tu budeš pozerať v svojej izbe. Drž hubu. A kde to plánuješ dať? Drž hubu. Áno, perfektné. For raising fish and shrimp, allowing Little John to enjoy fishing during his leisure time. Next, apply ceramic tiles to the corner walls and install water-retaining strips on the ground, along with anti-skid tiles for safety. Embed a wall mount. Ja si radšej na neho prezerám. Jančo? Jančo, za to, že si nerobil piano, toto ti badujem toto ti idem vyhodiť do koša. Kde máš koš tu? Tam je pán patel koš, ty si lepý To isté. Jako môžeš prísť? A zahraš nám?